ko twasanze ba mama na ba papa mu ikanisa. Twaje mu ikanisa turaza turimana mu imyaka titwizera ngo dupokere Yesu mu mitima. None ngo amare baduhatira kuja mu bikorwa bya Yesu, ariko tutaramugira. Ukuri muri twe kwari kutaratugeramo, ariko baduhatira gukorera ukuri. Noneho biratubata imyaka myinshi. Umuntu akaririmba yasoka, nigeze kumva umukobwa umwe ngo yaraje yaririmba ngo arangize, baramuhamagara ku telefone, abona telefone irasoye, yamasoka yamagara ngo ngonda kidogo niimbe ngo ndakupata huko ngo ile mahali ngo tunapatananga. Umukobwa mwene wanyu umukongo uko yaje yaririmbye gatwafashirwe hano. Ayo murebe kare agakobwa karimo Yesu. Ngoja kidogo nimalize kuimba tutapatana ile mahali. Hari umuririmbyi yarinze ngo nimepatana na Yesu. Nimepatana na Yesu akaniokoa. Twamaze gupatana na Yesu muzira. Wowe ugipatana n'abandi ya? Uyu mugabo wawe wagushatse uba Canada, ukuwasubira ugapatana. Mwari ikingije. Jewe noja mu cyari Mombasa ngafiyansa undi mugore. Kwanza iyo procedure zimera gute? Abantu muza murenga ku mugore wa mbere muri abakristo mukazana undi wa kabiri, iyo procedure izo mbaraga muza muzikura mugasubira mukabona izindi zibashoboza. Uko kuri mwebwe mwamenye nukwa Bungoma. Ni Yesu ry'abayuda bishakazuka ku munsi wa gatatu. Uyu mwana w'Imana ndabarahiriye. Cyangwa bantu kamusanga bafoye inana mu ikanisa ngo yomukubita. Muzamubona Yesu twamenye n'uyu ni wa wundi w'i Nazareti wazutse. Wogwanira Yesu. Timuzi ko Petero yaciye umuntu gutwi, Yesu yamagufata yamagusubizaho. Yesu ndakeneye izabisepisi. Ibintu by'ibinani hano aya Yesu akeneye wewe. N'umutima wawe akeneye bamwo n'Imana n'abantu abababira pana umugore kuri ya nyamanyonga ntanzi wese. Aya nti yomenya wese. Naje simuzi wese. Kandi tumaranye imyaka myinshi. Umuntu azanga ngo umugore waje ngo ndamuzi. Nta muntu uzumenya undi wese. Umuntu niwe wiyizi n'Imana. Ngaba bahamya babiri baza bamenya umuntu. Niwe n'Imana. Uko mbabwiye niko kuri kwa Bibiliya. Yesu niko yabwiye abayuda. Yarababwiye ngo jewe ndihamye. Ukuri yababwiraga. Arasubira nababwira ngo na data ubwe ampamya yuko ibyo mvuga ari ukuri. Bagira ngo mbabwire ukuri tigukeneye ibintu bigushorera, bigukomeza, bikuvuga, bigushigikira, bigupushinga kugira ngo kugaragare ari ukuri. Ukuri konyine ni ukuri. Amen. Mwiriwe. Mmeze neza? Timurarambirwa yeme. Nyabo. Timuza kudusiga hano. Muri ihangana na Evangeliste Gatabazi nawe asoza. Twega turaba kure mwe ko muri abaha none natwe ba umoja turageze saa 3. Twe muraduhanguraho nkambere nyine bukeya. Mega begereye hani wanyu musigare. Kadusenge nitumara tuganire. Mwami Yesu turagushima. Duhagaze hano kubw'impamvu zawe. Imbere y'abashumbi, imbere y'abasaza, imbere y'abakecuru, imbere y'urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa. Hari benshi baturuta mu myaka, hari benshi baturusha byinshi.
ariko washatse ko tuhahagarara. Sinzi icyo washatse ko kituvaho tukagiheza bano bantu. Udushoboze kugabura ibyawe, n'aba bantu bicaye ntibatubone nkatwe, batubone nk'abazanye igaburo rivuye iwawe kugira ngo ribakize. Turagushimiye kubikora kubwo kwihesha icyubahiro mu izina ry'umwami Yesu, amen. Amen. Ako niyo kiravuga. Turishimye cyane kubwo kuba hano, ahubwo iyi niha ivuga neza. Turishimye kubwo kuba hano. Uriya kera ko ataje nyabasi, banza ugaruke mu izina rya Yesu. Ngwino hano kuri rutari, ngwino tuvugane, umbwire nimba ufite emergency ndakureka. Ko ndabajije ngo se murarinda ngo turangize, muremera? Uba wahakanye ukareka ikinyamurenge ukabatewe, jewe simbarinda. Muzaza mureka ikintu cy'ikinyamurenge. Niba bazi ikintu, wewe wa muntu usubirize abandi, wisubirize uvuge ngo jewe singeze ico gihe. Kuko nimbabona muhagurutse kandi mwemeye ngo turasozanya, ubwo gani nkabwo bubandi nk'ubundi bwose. Turashima Imana kubwo kuba hano. Nibwo bwanje bwa mbere kuba muri Silowamu. Kweli nigeze kuhaca baye bubaka, none nsubiye kuhagera inyubako ihaye isaza. Ndashima Imana kubwa abashumba, mwene data niwe twavuganye, ariko ni nkaho mwari mwamutuma ngo mbone afishe. Ngira ubwo namwe ati aba bantu bose iyo uretse Gatabazi na Apotre bakazakora ngo yaye ngo nta kibazo. Rero twishimye kubwo kuba hano, mwatwizeye kugira ngo tuze kuba ngo Espoir ni mwiza. Muzaza mubwira abantu ko baye bakora neza bagihari kugira ngo barushirizeho. Nabaye bakora nabi mubasange ku ruhande, mubabwire ngo muzamukora nabi nabo bahindure. Siko yeme? Ndagushimiye wa pastor. Reka kwanza ngo ngweze kwifaranga. Simweza nyinshi ariko zino haba amata y'ijana. Aho none uzigaya nawe amwongereho amuha 1000. Jewe nshoboye 100, ufite 1000 akimuhe. Icana Imana iguha umugisha. Nishimiye kubwa Apostle Scovi. Yeme mukobetira Imana amashi kubwiye. Timwumvishije ko ari umwarimu. Ni umwarimu mwiza kandi kujya nasanze ibi bintu za Ruyenge tuzatuguruka tukirukankana namwe tukageriri abantu kujya ntibazabumva. Ariko iyo babona abantu ko barasa n'abatwawe rimwe wazutanga haleluya ntibakira kurya babaye bacumitwa mu mutima. Uzakomeze ntubugacika kurya niho bazabumva. Ariko iyo abantu ko barakwakira tukabaza tukiruka twese tugahurukira ntibazabumva n'ukuri. Tuzaduhekera muri uno muriro. Ariko iyo umuntu wayo uvuga ukabona abantu barasa n'abatwawe kurya, ijambo riba ribanyengeteramo. Akomaze kukamenya. Imana iguha umugisha. Ejo twarabanye asobanura hejuru y'urupfu. Ndavuga ati kweli hariho abantu mungakubariki nuko gusa utashe utageze iwacu natwe ngo turye kuri ubwo butunzi, ariko tuzobonana. Ndashima Imana kubwo umuvandimwe Evangeliste Desire wavuze hejuru yo gusenga. Nibuka ijambo Gatako yigeze kutubwira. Ise wa Dayiro ngo yagiye gusenga, arasenga mu mwanya amara umwanya, noneho
kubera gutinda yaza asengera mu mazi. Kubera gutinda mu mazi imbaraga z'umubiri zirashira, uruzi ruramutwara gwiko, ariko ngo ntiyamenya amakuru. Bavuze gusenga imbaraga zo gusenga ngo ko ba Yesu batuma marayika barababwira ngo gatako yatwawe mugende mu muramire. Marayika ngo yamaza yiruka asanga gatako nyine yatwawe rwamukuyano ruramwikanye ngiri, aramubwira ati muze watwawe, natwawe watwawe, none wewe tanga uvuga ifite, wewe gusunkurikira. Ngo yamamukurikira ngo akabona ko baracanto mu mahwa mu mishugi, aramujana neza amugeza munsi y'amazu. Aramubaza ngo se hano kurahamenya? Hati ko ndahamenya ni hafi y'umuhira. Urishitsa? Ati ndishitsa. Yamasubira kwa ba Yesu. Baragazo gusenga. Icya kabiri cyamzehe gatako ngo yagiye gusenga ahantu mu kibira, imvura imusangayo iramunyagira, arakayura, araruha ngo yumva ngo ageze nkaho yoja gupfa. Ngo abwira Imana ati naje kugusenga none ngiye kwicwa n'imbeho. Ngo umuriro wamuremekaho, umuriro wamuremekaho ikiguruguru, arota aritarira umugongo ahantu hose ngo arangize kumuka, umuriro wamushira ntiyabona habe n'ikara. Imbaraga zo kugira gute? Aka gatatu ngo bagiye ahantu mwivuga butumwa nk'uko twaje, ngo bashike basanga uruzi guzuye, batumyeho abantu kera batetse babiteguye. Sinshaka kubasetsa ko uko natangiye kwigisha. Ngo bagere ku ruzi basanga guzuye amazi karaca hano hejuru. Abagabo bamwe bafite nk'ubwoba, ariko nawe ari wewe uri yisi wosubirayo. Ngo baravuga ati twiyahuriraga Imana dusubireyo. Gatako ari kumwe n'abandi ngo baravuga ati Imana yatubwiye ngo tugende itazi ko uruzi ruzoba rwuzuye. Aya makuru yari yazi, none ati dutere nk'agasabisho kagufi. Ngo baravuga ngo mu izina rya Yesu, nuko baherutse baye bavuga ngo bama bisanga hakurya. Barya bubwoba nyine kera batashe, ivuga butumwa rirakomeza. Imbaraga zo gusenga. Imana yo mu ijuru yahabwa icubahiro. Nishimiye John na Mbabazi. Mwumvishije ubuka imbabazi afite? Yeme abaririmbyi ntibarutana, babandi bo ku giti cyabo ntibarutana ibo. Tabo muzankumva bazabango ngwibo ngo nabo ku giti cyabo nzankiyobego. Nawe uruwo ku giti cyawe mbaba, uruwo ku giti cy'Imana woba ku cawe gute? Kweli Mbabazi afite ubutunzi yeme. Nibaguheza kuri mikoro uri imbere ya yindi yawe, rikora kuri irya yawe. Yes. Iravuga gute hajya irya yawe? Ngo yasibanganyije iki? Yikoreho nanone uwikizimukize kumenye mwami washumbera musha buri munsi. Naho kwandika ibyo nkorera Yesu, naho nabikwiza. Wankuye kure mu mwijima ushira abona. Wankuye kure mu mwijima ushira abona. Amateka mabi umindura mushawe. Wankuye kure mu mwijima ushira abona. Usibanganya we, usibanganya amateka mabi usibanganya we, usibanganya amateka mabi usibanganya, usibanganya amateka mabi umbindura. Naona kwandika we,
ukorera Yesu naho nabipinze wakuye kure we wakuye kure mu mwijima ai wakuye kure wakuye kure mu mwijima ushira abo usibanganya we usibanganya amateka mabi ubidura musha wakuye kure wakuye samuri biganza mu mwijima ushira abo wakuye kure mu mwijima usibanganya we usibanganya ubidura musha wakuye kure mu mwijima usibanganya amateka mabi ubidura musha. Amen. Amen. Sema niki mukunda mwikanisa. Wa ezo sente mukunda. Kose. Kawumuntu. Kazabiki. Tubayba kawumuntu. Akagase kandi kawa. Bari kura basabu. Kagira kansere. Bongorera kandi uyu muntu ari hano azabona iki mukuru abantu bamuko ariko warahisha naje naraguha reka mbona bamutegera akamoto kagukura hano kakugeza kwandika izukorera Yesu kaona sawa nakwandika izukorera Yesu kaona sawa ayewa nakwandika izukorera Yesu kaona sawa umuntu uri muri Amerika ufite telefone n'uri kugashara ufite telefone hari network kuri yabaregeranye ariko utuye Washington n'undi atuye Washington gasi ndahagera hafi aho kuri uri Washington udafite telefone ari kure ya mugenzi we umuntu uri hafi n'uri kugashara ufite telefone ari hafi y'uri Washington niko n'ubuzima bwa benshi mumeze ubuzima buzira Imana rimwe na rimwe buza busa n'ububana nayo
ariko iyo ucukumbuye uza usanga abakobwa benshi n'abahungu benshi ntayo mugira. Ikimenyimenyi n'ikimenyetso niyo bahaye bayivuga inyifato ugira mu mutima na fesi yawe ngico Imana wamenye nico gisobanuro cyane. Nigezeho nkurikirana numva hari umugabo uhaye wivuga ngo ni Yesu wa Bungoma. Mwana mubonye ubucafu w'ubwanwa. Yesu ntagira ubucafu kandi Yesu ntagira buriya bwanwa bw'uriya mugabo. Uriya ni Yesu wa Bungoma, ariko hariho na Yesu w'i Nazareti. Nukuri abagore bene wanyu n'abagabo bene wanyu n'abana bene wanyu baba mwikanisa barashobora kuba baramenye Yesu wa Bungoma. Ndabarahiriye abantu benshi. Yewe fata umwana wawe neza, reke kuzubaza uriya mugore wiseka. None ndava umoja ntakaza umwanya kubera uwo mwana wawe. Titumusangiye gatwese uwo nuwawe ariko si uw'amateraniro. Sinanganira ngo umwanya mpawe wo kuvugira Yesu ngo hagira undi muntu uza kupfusha. Nuri ufite akandi kana kaye kagira gahiberi mama, hari wakana kaye kavuga gahiberi gaceceke, cyangwa ugende umugurire ka juisi hano. Ariko ayo maye kwashiri kambaze ndeke tuzukorera Yesu hana bikwiza. Twafashwe muze habe nuko konyine uhagurutse jewe kumva izindi mbaraga. Igikorwa cy'umwuka ndawo gicokora ntibibaho Bibiri zibangwe iz'umwuka ngo tuza tubisobanuza ibindi z'umwuka. Ayewe Kema diva shikele gorme. Kise mu muhana bwa mbere uzumwitabe uzureba gutya abahungu bahushuse n'abakobwa ukamumenya ngo uno mukobwa azarara mu maloje uyu muhungu peza kwitabe kandi ntabazi ko azarimo, ariko fesi izimuhumurira itabe. Abe n'umunyamwuka azagera ahantu gutya yareba abantu fesi gusa akamamenya ngo huyu amempokea roho. Ntabwo ubukristo buba mu mutima niho bucumbitse, ariko ibikorwa byaho ni hano inyuma, ni aha hanze. Ubukristo bubiriye, ariko ibikorwa by'ubukristo biba hano inyuma. Iyo tutabibonye nyine ntabuba buhari. Ariko uzabumva bakongo ngo nukuri ngo twebwe ngo ngo taza tuje hari imbere ngo ubukristo bwacu twebwe ngo burahishe ngo ntibuhishe. Ubwo buhishe buzi Yesu, ariko twebwe abantu tuzi buno buzabugaragara. Yego amen. Ubwo bukristo tuzabumenyera ku mbuto. Tizazerera imbere zaziboneka inyuma. Ivoka zazerera indani mu giti. Aho. Imirimo igaragarira inyuma. Dukomere Imana amashi. Ubu bukristo munamuguma kubwira abantu ngo bwo mu mutima bwo yego nizo niho bucumbitse. Jewe ga papa wa Samuel na Paulina umwishwa w'abasama ni mu maraso. Tawombo nano hanze ngo amenye ko ndiwe, ariko iyo nivuze nk'abango ndu wa Samuel Segashumba ndu wa Paulina Nyiranganje umukobwa w'abasama bazabama bamenye abasama bontora bakama bamenya ko mvuka iwabo. Natwe iyo umuntu babonye imbuto ze bazabama bamenya ngo muzira nkoni ni mtoto wa
Mungu kuko afite kirikiri umuvite y'ubumana. Umwirondoro we ni uw'ubumana. Dusome ntaje gutwara umwanya wa Gatabazi, ariko kera mwumvise aho ntituziranye se nje sindi umukongo naje ga ndi umukongo sindi umunigeria. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 21:28 kugeza kuri 32. Ndakomereza hajya aposo ya twishimiye bari abashumba bandi, turabubashe babyeyi, muri beza, kubagira n'umugisha. Mana yo mwijuri baho umugisha. Uriya musaza aranejeje, ariko natangaye. Uzi ko umwuka murebye ingene uriya musaza yahagurutse aja guhobera autorite y'umwuka. Kandi sha iriya mpobero yaguhobeye ni nkijya ya Elizabeth na Maria. Ngaye hagira usoma 21:28 kugeza kuri 32. Sorry Matayo. Samahani sana. Ubutumwa bwiza bwa Matayo. Iyo uheze umudiyakoni ngo asome. Tuzi gusoma wowe sha? Wize mu yahe masomo? Olivier. Umwana w'umunyamurengo ungana gucyo bamwe kanisa ntuzi gusoma. Aho uzoza uyijana. Tana telefone. Nibagutize mutize Bibiliya papa. Ukunda gufashe kera. Kuyuja kuyigenda na simba ngufashe. Ngayihaguruka. Cyakoze wowe waciye ahantu henshi nta kibazo data. 21:28 kugeza kuri 32. Ubutumwa bwiza bwa Matayo. Turaza gusoreza mu butumwa bwiza bwa Yohana 8:32. Umwanya muto sigire Evangeliste Gatabazi anadusengesha. Tubenka bari puri bintu 21 kuri 28. Chapitre 21 verset 28 kugeza kuri 30. ariko ibi mubitekereza mute? Nikiba ariko ibi mubitekereza gute? Habayeho umuntu wari ufite abana babiri. Ni historique bagiye kutubwira, ni statement y'aba bantu. Habayeho umugabo akagira abana babiri, Olivier na John. Asanga umukuru aramubwira ati, asanga Olivier ga mukuru wa John aramubwira ati, mwana wanje nabyaye muhungu wa, genda uhingire uruzabibu rwanje. Isabwira umwana aramubwira ati, mwana wa Olivier, genda uhingurira murima uruzabibu niyenda nti murwumva nti mwaruhinze. Genda uriya murima w'ibigori uje kubagarira papa. Ise w'umwana agira gute? Abwira umwana we w'umuhungu ugize gute? Mukuru. Mwira wanje muhashise wa Gatabazi, atuma Gatabazi. Aramubwira ngo Gatabazi, vuga ngo ye Gatabazi, mwana we ugende uje guhingira urutoki. Umwana asubiza se gute papa? Nawe aramusubiza ati, ndanze. Ayi wewe, ariko uyu mwana ni igihume. Mutegera aya makuru, nimumare kuyategera murakuramo icigisho. Umwana yamananguriza se yamamubwira ngo papa ndanze. Ayi we, iryo jambo ntiriciye umugongo muze ko kuvuga ngo ndi umwana wawe uri papa. Urambye ati, mwana wangu ino hano kaza. Namara gushaka ati, genda uje kundeba hariya mu murima kuri mwe igihuru ubagana. Nakwitavye ariko namara gushaka nkama nkubwira ngo ndanze. Ngo ryumva gute mu mutima muze? Amaraso y'umuvyeyi n'umwana, imitsi y'umuvyeyi n'umwana izayana inyeganyega. Umwana wakuye mu rukigiya gusubije ngo ndanze ku ijambo fulani.
jega naravyaye mfite abana aho utaravyara uko ntimu haye mwumva ivyo niki gishinwa kurimo ariko umuntu wavyaye umwana akamukura mu rukirye ukamuhamagara ngo mwana wanje kamuhiya wamara ukamubwira ngo ngwino ngutume umwana akakubwira ngo ndanze aho uzuwera mu mutima rimuzuma ngo se mukubita igiti mutera ibuye mubwire gute ukunavyaye gute ukareka ariko upfuye mu mutima kubera ko umwana uzumukenera kugira ngo agire gute akumve umwana wa mbere Olivier aravuga ngo ndanze ngo amare kuvuga ngo ndanze maze hanyuma arihana aragenda ariko nyuma ngo arihana aragenda uwa kabiri se asanga uwa kabiri amubwira atyo uwa mbere yanze amunangurije asanga umwana wa kabiri kumubwiraga yaheburiye ga kuwa mbere imfura agiye ku mwana we wa kabiri nawe ngo amubwira atyo nawe aramusubiza ati ndagiye data umwana wa kabiri mwumve iwe ngo abwira se ati ndagiye papa umva rero icyakurikiyeho ariko tiyajayo umwana wa kabiri yemerera se ko agiye kubagarira uruzabibu ariko ngo amane ntiyagira gute tiyagenda uwa mbere iwe yemeye yahakanye yamavuga ngo ndanze ariko ngo amare agira gute arihana aragenda uwa kabiri we aravuga ati ndagiye ariko ngo amare agira gute tiyagenda Bibiliya iravuga gute muri abo babiri ninde wakoze ico ise ashaka hagati y'aba bana babiri ninde wakoze ico ise ashaka umwana afunze umwe oye gasuko bazasubiza mu isomo ninde hano umwana afunze umwe haguruka papa umwana afunze azasubiza ahagaze kubera iki sawa oni wewe aka gace ninde ufite igisubizo haguruka mama kubera iki sinzi wari ufite igisubizo nawe hano mama pasiteri yarihanye aragenda asante namwe niko mwamubona badija nuwa ko musana bari kuri WhatsApp woja gucikwa Yesu yoze ejo cyangwa mukandi kanya wayo kubagana mugaruke subira usome data ubutumwa bwiza bwa Yohana 8:32 ngiye gusoza aba bana baranyishe uyu mugani w'aba bahungu babiri b'abayuda 32 namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababa kandi uko kuri niko kuzabagira gute kuzababa kuzabaha freedom naho hari umukobwa bita Beyonce muramuzi ni umukobwa ukorera isi akorera isi shetani basigaye bamurana Beyonce yigeze guhagarara bari muri Emancipation de la Femme baza bizihiza uburinganire bw'abagore avuga ijambo aravuga ngo amuhiya ngo ndi hano aravuga ngo isi ngo izamenya ko Beyonce ngo nari mpagaze hano ndarikurura ndavuga ngo uyu mwana w'umukobwa ukorera isi iri jambo yarivugishijwe niki
ngo isi ngo izamenya ko ngo yaragize gute, ngo yarahahagaze. Ndibaza ndavuga ngo se dufite abakristo bafite imyumvire ivuga ngo igihe nzabaho ijuru rizamenya ko nabayeho. Amen. Amen. Dufite abaririmbyi bahagarara bakavuga ngo ijuru rirabizi ko ndi hano. Dufite abayumbe bahagarara bakavuga ngo ijuru rirabizi ko, kandi sitwe. Paulo yaravuze ngo sinjuriho, ngo nyamara ni Kristo murishe. Uyu mukobwa nubwo akorera shetani, ariko iri jambo ryarancalenginze cyane. Isi zamenya ko Beyonce ngo nari mpari. Dusomye amagambo. Uyu ni umugani w'umugabo n'abana be aba babiri. Uyu mugabo yamagaye abana nk'umubyeyi wabyaye abana, yikuriye mu nda, afiteho uruhare. Abana bafite amaraso ya se, na se afite amaraso y'abana. Abahamagara ashaka kubatuma nk'abana be. Umwana wa mbere amugaragariza ukuri ko mu mutima, aramubwira ngo ndanze. Muzi cyatumye Bibiliya yashimye uno mwana, nuko yagaragaje ukuri ko mu mutima we. Uyu wa kabiri aho yabereye gito, nuko yemeye ngo ndagiye, ngo arangize tiyagenda. Niko tumeze. Ndabaganiriza hejuru y'ukuri. Igituma Bibiliya yashimye uyu mwana wa mbere, kandi nawe yarabanjije guhakanira se. Ijambo riciye intege ry'agasuzuguro, ritarimo kubaha, ritarimo ikinyabufura, ndanze. Papa ndanze. Uzi kubwira chef gucyo Olivier yo kuzanira polisi, tabana muzamubona bitwara nabi kubafata, twara ababyaye ntabo murabona mu miryango yemwe. Ukamurira kuzana polisi ko babwira ngo muze mutwara uno mwana. Muzi impamvu baza uriya mwana bamutwara kandi waramwibyariye? Nuko atagize gute? Atagize gute? Imana yaremye umuntu imushiraho, imushiramo imbaraga zose z'ubumana, imushiramo imiterere yose y'ubumana, ngo irangize imushira ku isi kugira ngo agaragazeyo. Ariko igitangaje kinababaje nuko twayemereye ngwego, ariko twamara tidukora ico twemeye. Nico gituma uno mwana wa kabiri ababaje. Yaremeye ngwego papa ndaje, tuma genda uje kunkorera ibi, ngo arangize ntiyakora ibyo yemereye se. Yesu yageze mu Bayuda, murabizi ko ari n'abavukamo. Abayuda ntibamwemere nk'umwana w'Imana. Amen. Arangije bamubaza ikibazo, baramubaza ati se uyu mugore, ngo bari bafashe umugore amflagrade hayakora ibyaha aho hanze, bamufata hayasambana, bamufatira mu caha, bidasaba ngo baraja kubaza, ngo abatanga buhamya baramuzana n'imbere ya Yesu, ngo baza. Bibiliya iravuga ngo baza ngo kumugerageza, ngo kugira ngo bumve icyo avuga, ngo babone uko bamurega. Ngo bamaze gushika, ngo baramubwira ati Yesu karame, uyu mugore tumufatiye mu caha, none amategeko aravuga gute ku muntu
wafashwe asambana. Ati amategeko aravuga ngo wafashwe. Rero bama bamubwira ati amategeko aravuga ngo umuntu wafashwe asambana batora amabuye bamutere kugeza apfuye. Bari babitezega ko n'ubundi yicwa. Ngo amaze Yesu arunama. Yesu ngo yunama yandika hasi. Bibiliya ntizi ivuga ikintu Yesu yaza yandika. Ariko Yesu nawe kuriya nagahebuza. Ngo yama yunama gutya gusa. Ngo arunamuka arabareba. Ngo arasubira arunama inshuro ya kabiri. Ngo abasaza bari aho ngaho, ngo abantu bakuru n'abato, ngo bamuhavuga ati kuriya n'ibyaha byacu yandika. Ngo bama basohoka urusorongo. Iterani abantu bari aho bose ngo barasohoka, hasigara wa mugore na Yesu. Ngo aramubaza ati se wa mugore we abakuregaga bari? Ngo aravuga ati simbize. Yesu aramubwira ngo genda urababariwe ariko ntugasubire gukora icyaha. Barakomeza ikiganiro. Yesu hariya muri Yohana havuze ngo muzamenye ukuri kandi ukuri ngo kuzabaha kwidegemza. Ngo kuzababohora, kuzabakura mu bubata. Abayuda ngo baramubwira ati se kuratubwira kubohoka twigeze tubaha imbata? Abana ba Iburahimu. Abana ba Iburahimu nyakuri kuratubwira ngo tuzobatuka twigeze tubatwa? Yesu arababwira ngo timwigeze mumenya ukuri. Ngo habe na Iburahimu ngo timwigeze mumwumvira. Ngo kuko Iburahimu ngo Iburahimu yari yaramenye ukuri, atari ko kubera ko mutari abana be nyakuri timwigeze mwumvira Iburahimu. Yesu yarababwiye ngo iyo muba abana ba Iburahimu nyakuri muba mukora, ariko arababwira ngo mukomoka kuri sonde. Sikoviyu yaravuze ngo umusegege azabyara umusegege, umunyamwuka azabyara umunyamwuka. Timuri abana ba Iburahimu nyakuri, mukomoka kuri so Shetani. Kubera yuko iyo muje kuba abana ba Iburahimu nyakuri muba mukora nka Iburahimu. Iryo jambo ngo ribacumita mu mutima. Niho yageze arababwira ngo muzamenye ukuri, ukuri kuzababatura. Ukuri kuragoye gusobanura muri detail. Ukuri suko muzi ko ari ukuri. Umuntu azabwira undi akamubwira ngo ni ukuri ndakurahiriye ngo ni ukuri. Tumwumva ko dukunda kubikoresha. Umuntu azabwira undi jambo ngo ni ukuri ngo wemere. Twagiraga umukecuru umwe wacu aracana hari kiyageza avuga ngo ni ukuri kw'Imana, yageza kubwira ngo wemere gutyo. Nuko akavuga ngo wemere gutyo uko akubwiye, utabyemeye nta bindi yageza arenza ngo akubwira ngo ni ukuri kw'Imana. Hari undi musaza nawe numvise butunira data ngo haki ya muzungu. Iyo mutunira ngo agiye kukubwira ijambo ngo yageza kuvuga ngo ni haki ya muzungu, ngo nibo baza bavuga ukuri. Icyo tutita ukuri niko kuri. Umuntu azabwira undi amagambo yaje gusoza akamubwira ngo ni ukuri, ariko umutima wumuhamiriza ko ibyo amubwiye atari ukuri ahubwo ibyo asize niko kuri. Umuntu akaza kwihana ku wundi akamubwira ngo ni ukuri ngo mbabarire ngo urabona ngo nagenze gutya ngo ejo bundi ngo ndi mu cyaro ngo ni uko nyine, agasiga ukuri. Yamara akavuga yamara kuvuga ati none ga ngahe ngo kurya wasize niko kuri.
kurya umutima uzi ukubwira ngo vugire ukanga kurivuga, kurya niko kuri. ubundi ndahiro kuvuga ngo ni ukuri biragira ngo usige ikinyoma umbwiye nkemere, ariko iyo ari ukuri ntiwongeraho ukuri, kuko ukuri ni kubaho, ukuri ni ukuri. Kwe hari umunyabwenge umwe wavuze, aravuga ngo ukuri ngo ntikuba hanze y'ukuri, ngo ukuri kuba muri twe. Yaravuze ngo, yitwa ngo ni Robert Browning, yaravuze ngo la vérité est en nous, elle ne vient point du dehors. Ntabwo ukuri kuba hanze yacu, ukuri kuba muri twe. Ririya jambo umuntu azayisiga ngo ntarivuge nk'ukuri, ahubwo ugashaka kwemeza abantu ibyo uhaye uvuga ko ariko kuri. Ukuri nti wakuvuze wagusize, ukuri nti kuza kuvuga, kuza kwivuga. Iyo umuntu avuze ukuri ntakugerekaho kugushigikira kugira ngo kuba ukuri. Ukuri nyine ni ukuri, iyo ukuvuze kuba ari ukuri. Yesu yabwiye abafarisayo, arababwira ngo bahe baguma kumwataka, kubera iki ngo uza wihamya, ngo ukihamya yuko ibyo uvuga ari ukuri. Arababwira ngo ibyo mvuga ni ukuri, ngo habe ngo na data ngo arampamya yuko ibyo mvuga ngo ari ukuri. Ngo yikepa aravuga ngo kandi ngo biravuga ngo ukuri ngo ni uko abantu aba babiri, nta kuri k'umuntu umwe guhaba. Buriya ukuri ko mu muntu ni ukuri, ukuri kwa kabiri ni Imana. Burya nta muntu uzi ukuri ku wundi, umuntu niwe uzi ukuri kumubamwo ni Imana. Ni abantu aba babiri, apana umugore. Kuriya nyamanyonga ntanzi wese, aya ntiyomenya wese, naje simuzi wese, kandi tumaranye imyaka myinshi. Umuntu ngo umugore waje ngo ndamuzi, nta muntu uzi umenya undi wese. Umuntu niwe wiyizi ni Imana. Ngaba abahamya babiri baza bamenya umuntu niwe ni Imana. Uko mbabwiye niko kuri kwa Bibiliya. Yesu niko yabwiye abayuda, yarababwiye ngo jewe ndihamya. Ukuri yababwiraga, arasubira nababwira ngo na data ubwe ampamya yuko ibyo mvuga ari ukuri. Ndagira ngo mbabwire, ukuri tigukeneye ibintu bigushorera, bigukomeza, bikuvuga, bigushigikira, bigupushinga kugira ngo kugaragare ari ukuri. Ukuri konyine ni ukuri. Yesu ndakeneye ko tumuvuga cyane, hoya, ahubwo Yesu akeneye ko tumugaragaza cyane. Nagiye nibaza ku buzima bwa Yesu abana n'intumwa. Kuriya Yesu ntiyabwirije intumwa, Yesu yabaniye intumwa. Yego, ntabwo Yesu yabwirije intumwa. Yesu yagiye abanira intumwa, yagera kuri iyi akavuga ati papa bite, murakomeye, mumeze neza, akamugaragariza urukundo. Yagera kuri iyi akamwereka ineza, yagera kuri iyi akamucira bugufi, yagera kuri uyu akamusuhuzanya urukundo rwose, yagera kuri uyu akamubwiza ukuri, yagera kuri uyu akamufasha, yagera kuri uyu akamubwira ko amukunda. Ubu buzima Yesu yabaniye n'intumwa nicyo cyagiye kigaragaza Yesu ko yatumwe na Se. Ariko dore gatwebwe itandukaniro ryacu, twebwe tuvuga Imana kuruta uko iba muri twe. Ubundi Imana ndi twokayivuza, Imana twoka ngico mama, ngico nico Kinyamurenge nashakaga kuvuga. Imana nzi dukwiye kuyivuga cyane, kuko kuvuga Imana ku kanwa itaba mu mutima
birarutwe no kumara imyaka y'ubuzima bwawe bwose utayivuga ariko uyerekana. Kuvuga ko ukunda umugore ariko uzurara umukubita birutwa no kutabivuga, ahubwo kutabwira umugore ko umukunda ariko umukunda mubanye neza biraruta kumubwira ko umukunda ariko umukubita. Se murumvise? Ngwino hano ngo uyari umudamu wanje urugero tukaza ntagasakame zana iyo sakoshi feza mama impeza kano kanini niko abubu nyine bari mukubira ngatwaza uyu mugore wanje isakame tukaza tugenda guca mu nzira twaduseka twereka abantu duseka tubona ko namutwaje isakoshi ko murabona movement dufite ko murabona igitwenge twaye twerekana. Hari umuntu wo tubona kabona ko twatonganye si sheri shushu si I love you ko murabona buno buzima aho tugende gatuje hano munzu toringene kizagisa tasoni ugira ibitekerezo bimeze gute umutwe wawe sinzi ibintu bibamo nkozangira ngo narashatse cyako ngo wawe ngo ntumeze nk'abandi bagore mwabonye iyi sherishu mwabonye uyu mubano mwabonye ubu buzima n'iyi mibereho ya minsi yose yo muzu genda papa muzi icyo data dushakaho ukuri data dushakaho nuko yaduhaye yego kuba muri twe ikibabaje tuza tuvuga ko tugira ukuri nyamara ukuri bwako kurisobanuye ukuri bwako kurisobanuye ubuzima buri mu Imana butandukanye n'ubuzima butabamwo kandi kubera ko batari bafite se n'umwana batari bamufite bakamubwira ati se twereke iso haramubwira ati umbonye mbese niko kubabwira ati nimungira mu mitima yanyu fini muzoba mufite na papa. ba Petero bajuragiza na ba Toma atoyaye twereke iso birababiha atoyaye tibisaba ko mbereka data umbonye gusa ababonye data. Beneda ngiye gusoza sigire Gatabazi sigaje iminota nimba ari 2 sigaje iminota 2 dore ikibazo twagize gabanya ku kidari papa twebwe nzambona nimba ari uko twasanze ba mama na ba papa mu ikanisa twaje mu ikanisa turaza turimana mu imyaka titwizera ngo dupokere Yesu mu mitima none ngo amare baduhatira kuja mu bikorwa bya Yesu ariko tutaramugira ukuri muri twe kwari kutaratugeramo ariko baduhatira gukorera ukuri noneho biratubata imyaka myinshi umuntu akaririmba yasoka nigeze kumva umukobwa umwe ngo yaraje yaririmba ngo arangize baramuhamagara ku telefone abona telefone irasoye yamasoka yamagara ngo ngonda kidogo niimbe ngo ndakupata huko ngo ile mahali ngo tunapatananga umukobwa mwene wanyu umukongo uko yaje yaririmbye gatwafashijwe hano murebe kare agakobwa karimo Yesu ngoja kidogo nimalize kuimba tutapatana ile mahali. Hari umuririmbyi yarinze ngo nimepatana na Yesu nimepatana na Yesu akaniokoa twamaze gupatana na Yesu muzira wowe ugipatana n'abandi ya uyu mugabo wawe wagushatse uba Canada ukuwasubira ugapatana mwari ikingije njewe noja mu cyari Mombasa ngafiyansa undi mugore kwanza iyo procedure zimera gute
abantu muze murenga ku mugore wa mbere muri abakristu mukazana undi wa kabiri, iyo procedure izo mbaraga muza muzikura mugasubira mukabona izindi zibashoboza uko kuri mwebwe mwamenye nukwa bungoma. Ni Yesu ry'abayuda bisha akazuka ku munsi wa gatatu. Uyu mwana w'Imana ndabarahiriye, cyangwa abantu ukamusanga bafoye inani mu ikanisa ngo yomukubita, muzamubona Yesu twamenye n'uyu ni wa wundi w'i Nazareti wazutse wogwanira Yesu. Timuzi ko Petero yaciye umuntu gutwi, Yesu yamagufata yamagusubizaho. Yesu ndakeneye izabisepisi ibintu by'ibinani hano aya. Yesu akeneye wewe, n'umutima wawe akeneye. Imana